došlici, našli su gosti iz Makedonije i zato što više od vas su prvi put ovdje i ja hoću da vam objasnim dva stvari. Ovo je jedan od najveći skup za muslimana u Njemačkoj. Cilj je da taj skup, da mi muslimani, da oni saznaju da pravi učenje islama i drugi koji nisu muslimani, oni isto saznaju šta znači islam. Da oni shvataju ovo, islam znači mir, islam znači ljubav i ovo se zove, taj skup se zove Jalsa Salana. Jalsa Salana znači godišnji skup. Ovo je počeo iz Indija prije 1891. godine. To znači odmah poslije osnovanja džamata i na prvi skup su bili 75 ljudi. I ovaj skup ima više značenje za nas, džamat, ovdje u Njemačkoj je 41. takvi skup. U Njemačkoj isto kada bio prvi skup, tamo su bili možda manje od 100 ljudi. I sada bude više od 35.000, ove godine očekuju negdje 40.000 ljudi. I dolazi muslimani i nemuslimani. I kod nas onda mi pričamo na raznih tema. Ima naš poklavar, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, on je peti halifa i on dolazi svake godine i on drži 4 predavanje tokom ovog skupa. I on je naš duhovni vođa za cijeli svijet. Mimo njegov govor bude isto različitih govora i bude prevod. Imamo sada 14 jezika prevoda. To znači svaki stranac koji dolazi ovdje, on može da nađe svog jezika, da čuje i da shvati šta je ovdje. Zato treba vama dosta strpljenje, zato što ovo su sada 3 dana, danas, sutra i preko sutra. I ja bi volio vas kada ste putovali toliko daleko i sada imate ovu mogućnost, neka sada koristite ovo. Ovdje su razne slike, Kurani, možda došli su otvorili, malo kasnije će otvoriti. I mimo toga imamo još mnogo toga da se gleda knjižara i još razne stvari. Naši ovi koji su ovdje dolazi stalno, oni će voditi i gdje treba da idete. Ovdje će biti sada isto ručak i večer i kafa, čaj, koliko želite, da ne bude poza. 1,5 bi treba da budete u glavni sala. U 2 sati počne taj govor, hutba sa halifom. 3 sati se završava i onda pauze za ručak do 5 sati. U 5 sati počne drugi govor. I tako, i znate, sutra počne u 10, ranije, sad značite sada program, da će veliki, među vas. I nadam se da će vaš boravak će biti ovdje dobro. I ja nisam gledao prema kamerama, nego gledam prema ovih gosti, ali ne znam kako ste snimili. Ako treba nešto, I tako, ako vama bude nešto potrebno, recite o Daud, Safar, Džafar, Bajram, Šerif, svi su ovdje vaš domaćin. Ja. I tako, inšalah, ovo će biti vaš boravak dobro. Ako imate neke pitanje, ljudima recite. Ima da neko pitanje, da li treba nešto da pitanje? Za novinari isto ćemo praviti posebno, da prođemo, da malo vi snimate, uzimat ćemo intervju od raznih ljudi, tako da bude baš dobro. Isto može da idemo na prijes da promenimo ukus. Dobro. Dobro, hvala.